Ego emgana alaga inataboya. Alaga sono ganyanganyo. Yeah. Emgana kamalamulele taboya. BlissBouy, nibona sweswinga ku relationship ya n'wina na Magegeshi is very good. Yeah. And Magegeshi avala ku n'wi veka hasi. A mi ta titwa njhani? Eish. I am not the same reason yo wana matitetemba. Kuna nhwanyana un'wanyani ne anga posta a ri na n'wina yena a languti camera kuna mi n'wi tlhavi tihlo rin'wana ri oswa so mota tihlo ra waka timba ra mosi Vuyela Ramsey longa kona touch the screen na va ku landula. vula ne boti ngu loko ri ho twa ku girlfriend ya mina ta ku use vula nani anga kwani vula na munhu. Kahle ngo loko ku ri wena u tiva ku ri girlfriend ya mina u swi tiva ku ri wena na ku use kahle ngo Lokilelo ko tlongor twa ngada ai web bashpundi rona ngintulu ka ina ngitisa halanga na yin'wa khone kwana ngari haya le hleketa ku ngana le ku grade hey makume nhungu wa timina tengele ka awara ya 12 Sotolo vana va swi twisisi xitori xa mina. man eki gabaza u rona timhaka ta mundzela Bosi ku hembo pone ti bela ku ayivra. Timhaka leti nga kona ti nga plan. maxava minjhani kwalayi Ivuke ngokombela ku twa n'wina. ne sesi minjhani Pfukin minjhani? sina tani xexo xi lumenyani Ice cream yele ai tshunele kusuhi na n'wina. Pfukin minjhani? ne ya inona na hi pfukeni maxava ku rhanga kwihi Hi ta rhanga spices. ya I think loko hi sungula hi la ku sungula kahle hi fane hi welcomeiwa. Yes. la hi nga kona La hi nga Hi ta kona. hlula hi ta Yes. hlula Yeah. mabaji na van'wana. Seskero. Ava kombela. that's his care Okay. Loko mo bela pu 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 pu. Yes. Yo pu 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 ele. Iya ko ta robana. Hey. minjhani Ni pfukile minjhani? hi pfukile leswi va nga sasekisa swona ni ku a mitsonga hi because a ni hina vatsonga hi tshama ka hi jingela ku hayi vatsonga va tikhomi kahle Hey, maswa. Okay, lava e botri. I seskero. okay Twana mashava ya hupa mashava. Lava va ti tivisa. Mashava yi khwenuta mina loko va ku nghena la yi ku mgobos wa va tiva mos. Vona mina he wana Kanjhani? Yeah. Okay. Seskero xa tani vanhu mhle mi amukela. Okay. Vito ra mina Caroline Tlokwe. Known as Sweet Caroline. Sweet. Yes. Hey, like a sweet sweet potato. Yeah. Suna spices xika. yeah Sweet. Yeah. So me amukeriwile. Welcome to Preview Restaurant. Yes. Hi amukela na va iva hoyoteri. Vahlaleri. Your fans, your supporters, guys, Yeah. you're welcome. Let's make Preview Restaurant your home. Yes. We are not new. Ikhale eka business lera swakudya. Yeah. For the past 18-20 years. Ikare rikona la Arcadia. I think this is our 4th restaurant. Okay. Yeah. So yeah, I've been doing this for the past 20 years. So Okay. you are welcome and spread the word. Timjana ibohile. Okay. Ku hava timjana laniwani. Na vanhu va ku rhasa hi va hungutile milomu namuntlha va nge mi rhaseli. Mi nga So yeah, have fun. Enjoy our food. Our waitresses and waiters are here to serve you guys. And yeah, feel at home, man. And spread the word. Tirhisani tifoni ta n'wina mi rhamba vanhu va ta. Yeah. Thank you so much, and you're welcome. Thank you, and then Zakero. amara ni na question na vona before Vana 18 years veke va sungule swilo leswi. Jojo
famba ichechisa ajima chechiseni afamba ichechisa. Yeah. Okay. Another question for Gwina. If vanhu va ta host maybe their birthdays or swin'wana some events mafumele. Yes. Okay. Mafumeleriwa. You can book with our bakona labanga mbuka kwala labanga benda ka Swati event. Yes. Then you can always I'm gonna leave my information before me famba. Okay. Then yes, you are welcome. You can host your. Like I can speak about the year-end functions now since So we the are Christmas approaching- party, so so the na Christmas labula swona, party. yes. And nalaba batwaka ba balalo kusweka on Christmas Day. We are open on Christmas Day, so we're going to have our Christmas feast here, and then it's going to be out on our social media. Yeah. So you can always check our pages and come and with your family. Yeah. The pina. Yeah. And the birthday parties, the surprise birthday parties, we already ended up. Yeah. So but send me a surprise one. Vataitiva lexi ni mi tshembisaka xona sesikero I ku loko hi famba laha va ta va veke va swi tiva ku na preview. Okay. Yeah. Ka dyiwa. And apparently ingaku mina xibhekarana ne munhu wa swi kota ku order online and so on. Yes, kuna Uber Eats at Preview Restaurant. You can always place your order through Uber. The ladies there, they're gonna attend to your order. Yes. Yeah, we are on that level now. We don't deliver door to door because we are using those services taba Uber. Yeah, Yes. we are using the services. Yes, and we also do catering for outside catering. We do for offices, for your meetings. Yeah. So you can always recommend us to your friends and family. Labatralaka government. We are on a database. We comply. Oh, okay. Swala veka. Swala. Okay. Ingaku ho sungula namuntlha ku hosta munhu wo vulavula xilungu. A wu sungula. No. Mara uswi twile mkobosi. Ya ni swin'wana ni swi twini Uber eat and deliver. I'm very worried because Mkobozi I follow up loko va heta ne shaka yin'wana I follow up I xi twi nchumu. Hawa nga dyondhangi a swi hleki munhu nga dyondhangi. You know try Uber it's deliver is order is waiter. Yeah. So thank you so much for joining ne. Ta make sure that number ta ngone ta vekiwa layani na swin'wana na ta posta kwa laya. Yeah. Na swi ta Mkobozi ta tshama ka posta ku ti tshama ka ta la ra ku dya mahala a hakela next time. We sit in fish namuntlha. No, thank you so much. We tin fish. We Yeah. Yeah. And apparently mina ti dedicated chef ne. Kuna ti chef. Yes. Fuck, that's what I saw all over. I said they stick with you. Yes, guys. Our chefs and our cooks. Yeah. Ayo teka ba mani ba le strateni. Yes, aba teka na bona eta ba empowera mara. Loko ku teka strateni ku tisala eta etelela sena we I wela ka regarded as a professional cook or professional chef. So ban laba mshekela ka laba dondile ngofu swinene. Vanhu va nga swi hlayela ti. Yeah, van'wanyana bile ba famba international bebe ba itekele bo. Wow, So ba chef Kele lo yanga imala. Chef Geli. She's going abroad. She's going international from next year. Yeah, she's our baby. Yeah. Yeah. You mix oil and vegetables. Ani swi va swi tsaluka buku iman'wana. Loko ani vanhu va nga dyondzeka. Mara I oil la ya mova. You mix fish oil and vegetables to make pap and flesh. And I fish oil, cooking oil. Okay. Okay. All right. No one am rakola ile ku nhlekeni ala. Yeah, thank you so much for joining ne. It's a pleasure. Push up ne. Push up. I think we got social networks. Ne loko boy nyika ti social networks ta vona. Okay. Ta kota ku stariwa ka screen as we broadcast. Okay, TikTok, we preview, eat at preview. Yeah. That is our TikTok handle. Or eat by preview. Oh, sorry, one correctil. But eat by preview. And then Minaka Instagram, Miss Kerry T, and then Facebook at Sweet Caroline.
Potchefstroom, and then where else? What other pages? Okay, our email address is info@preview.restaurant. Please send those requests, send those RFQs. We are looking forward to be the one that is catering for your next event. We won't disappoint. Ni alish ni twishlu. Thank you. Forward to catering next event. All right. Okay, kuna swin'wana? Ask something. Hi kesi swinene Oh, sorry, we've got another branch before Nifamba. Okay, before Nifamba, We've got another branch at the Holiday Inn in Sandton, Woodmead. So the restaurant is run by Preview Restaurant. Yes. So loko milava ku tlela, milava ku dya ehotela, mingaya on that side. This side we are more into African cuisine. On the other side we are more into a la carte. So, Okay. yeah, so do visit both sides depending kumele kwini. Loko mitu kumamiri this side, minga tamta jale. Loko mitu kumamiri that side of Sandton, do visit our restaurant. Ilenze nika North Park Office Park. Next to NYDA. Yeah. So yeah, we are in that office park. Oh. So yes, and we are open 7 days. All our restaurants are open 7 days a week. Akufali. Enkom. Hi kesi swinene sesikero. Thank you so much. Hi kesi swinene. Dango. Okay. Yeah, lo alandela kuloan ingata hiri. Kahle siku ra yemisa loan. La landelako. Ani Steve DJ or ni fana ku Master BlissBouy. Cause mina munhu wo hlonipa. Maseve. Maseve. Maseve bliss kama. Maseve BlissBouy. Maseve bliss box. BlissBouy ninja right. Maseve bliss box. Masa BlissBouy ina entourage. Ne Ina entourage. Okay. Ingeni na masoch. Ingaw heta ibutisa. Nasitokwala so ta. problem akari safe. Apito rawo angena Inkabi. Problem mo ngavuli. Ani ku kumbesha na problem ya vuhahlwa. Okay, Master BlissBouy. Kumele ku BlissBouy. Mprefera swi? Hinkwaswo. Maseve. Tsunelana mic mingayichavi. Seve. Yeah, minjani Maseve? Ni kahle ngomeri ntsana. Ina right 7 shaki kumbona ani TV 7 Ne. not van'wana va ku ya site ra Ah, mi tuna mtana kani chayisa movie. masti. Okay, Mr. BlissBouy, before ngeka sotala ne, ni vona mngena na ti bouncer. Amari safe ne? Kahle ngo Amari safe. ana ri safe nengozini ngo masivona na n'wana. Na swivona ku ri ti bouncer ti tele la. Okay, kumbe hi nga vitana bouncer yin'we yi ta hi hlamuseta ku ri ku endleka yini. Oro n'wana nga ta hlamusela ku Un'wana nga ta hi hlamuseta. ya le kwihi ya le I wani. bouncer yi ri le kwini ya company yini. Na a chava tinkavi. Chava tinkavi kumbe na hina hi nga ti kumela bouncer ya yi-1. Mi nga ta mi ta hlamuseta. Mina masenyana kwalano. Okay. Okay. Mo ni ta va nyizela hala ka mina. Na n'wina mi bouncer. Ndavezi. Basi. Man bouncer man. Okay, minjani? No ba munhu ni swi kota. Okay, minjani? Mpfukile njhani? Ikona. So ni vona ti bouncer letiwani. So veri n'wina mi nga na information ya ti bouncer letiwani. Mi nga byela yini ti bouncer letiwani? Ko ani mavona hina vanhu va ka ntimeni. Hina Chillas mavo. Yeah. So loko ri xifanyetani so wa kuma kusoko se xi kula so. Se va xi attack mavo. Okay. So we are here to make sure that doesn't happen. Until akula fika la ala fika ko. Yeah. Yeah. So loko munhu wo fana na mina sweswi mina delela ndume ku na delela mavo mara ndeleli ni lava ku ya somewhere ni swenisa ku yini ku ni kota ku kuma bouncer liya. I contact ka Masenyana Enterprise. Okay. Yeah, it vula ku lava yini ila ku like what do you want? What is the scope of work? Okay. Then we will provide. Okay, so ti number manga nyika ti number ta Masenyana Enterprise ku ri ta kota ku endla yini ita phone. The direct number is 067 Okay. 212 212 3805.
3805 05 yi kumeka anywhere in South Africa, na ku nga ni Limpopo. anywhere. Okay, thank you so much Yeah, for joining. anywhere. No, Kesi swinene. Thank you. vutisa ku va famba na tona ti-bulletproof Oh, ku na ti-bulletproof na like BlissBouy mara nga mbalanga sweswiwani. So I Aye. need the bulletproof ku ta va ri covered ne. At the moment, yeah, I'm say need. Okay. We assess the risk around our clients, Okay. and then we determine what do they need at the moment. Okay. Mashava. Mina ni tshamisekile. Alright. Nta lava service ya vona u nga ri khale loko hi huma laha ni vona un'wana ni kudlunya laha se Nalo- fana mi endla risk assessment kwalano ku ni right na Na loko mi lava ku delela vanhu, Yeah. loko mi ri na yena mi nga va delela, a ku na problem. No, ndamfoyinela. A va nge mi vi. Mina ndamfoyinela. Thank you so much. Danke. All right, Masenyani Enterprise. Mr. Bliss, mo veta ngena mageni ne. Mina nzungu mtiva this year. Ne? So mi nga kota ku byela ku ri kahle se BlissBouy i mani vito ra mapela yena mani enda huma kwini. BlissBouy nsuku bilankulu noma ka malambulela aphugwana enhlabeni Aphugwani. kahle ngo Hala ka voxamalo wa swikweleti. ala ko shama abashama lo broke Okay, insuku bilakulu. kahle ngo Okay. ya makhalona wa George Maleke Okay. mfana lo nandihisa mfana lo nyanganyisa Okay. mfana lo maphugwana kahle ngo sure Guys, ngari kuna wanyana la ndaka yena la. I just gamba think- control uwa Yeah. thank you Okay, aphugwani. Mishikolo mndendi kwi? aphi bihlongwana Aphi Hlungwane. Okay. Okay. no aphiphilongwane la ku nga dyondza mina yeah Ndzi Na mina. Hlungwane. and the bliss ana xihlekeli mengenti okay aphiphilongwane ndume ku antlhare ngopfu an khoma ti number 1 wa mina nga mutivi wa mina nga mina ni ba ti number 1 Number one, ntivo hi maboti xaka n'wini kahle ngo kwala la tiyisi kwala Mr. Bliss, swi nhlama ri vera khoma number 1 mara vana total fail ka grade 12. mani va tivi mani la ku hemba mkoposi wa swi ta ku ni kola lawani mina se swa ti number 1 a va ni swi tivi. Okay, so swa music sungule rini? hala ku hemba music a ni swi tivi ni sunguleri hikuva swilo leswi ni nga tswaleriwa ka swona mama okay yeah ntwa va ku mi chayana xifaneta xin'wana xa le grand farm i mani xa le grand farm a xa le grand farm xa xibangu xa le bangwa ne yeah oh okay and then BlissBouy vonani america hip hop yoko wena gaza boss nda ku ba kepisi nda ku xaya kepisi mara mi le ka hip hop ya Xitsonga sweswi mi le ka Xitsonga mi tika xigaza swona yeah i yini xi nga endla ku mi suka ka nda ku bandumba yaleyo u nga ntoloveli mi ta ka xigaza beno va musician kahle kahle ku hava xi lexi ni tsandzekaka piano hip hop xigaza hinkwaswo kahle kahle ni nga ze ni mi hembela ni ku na leswi nga ni yisa ka xigaza next i jack of all trade kahle ngo Mara timhaka ta ku maybe hala mi nga ri ku fambeni kahle mi ku hala xigazeni. nazwo swa wena nazwo swi weko kwalaho ka hip hop vele ma swi vona na n'we ka hip hop ya xigaza a ku na nchumu na tigigi ta kona na tigigi ta kona ta ndlala ya ngi nga dlaya mi nga kuma se mi khe mi vhiya va Jojo Maleke halaya mi khe mi lamulela swibakitana Mara mi tikoma mi ri munhu wa ku nyumanyana, why? ni tsani nyumi nchumu na ni Kumbe mbinya tidzolo sweswiwani. owa mama khomanya Bliss xititla la bodlela xititlo ya bodlela tekani khapu ya lemba byi va mi chelela tiya laya tiya ya tiya leyi nga laha tiya leyi nge le ku yinweni kambela un'we a teka va chelela va kota ku va va ri ku yinweni i courtesy ya preview na ni tsake ngopfu namuntlha loko hi hlangane na BlissBouy hi Gaza Bosch Yeah. because a no twa ku ve i mfana wa hala ka n'wina ene loko vanhu va ndzi veri phela xa hala ka n'wina xa hala ka hina njhani na ni ku a ni xi tivi Ngoma liya mi nga duma yona mina ni nga rhanga ni tiva yona hi leya ya hala ka hina. tavuka Mi tsarise kwini ngoma liya?
kahle mani munhu wo tsalatsala tinsimu eboti Mongena. kahle ngwe boka Inyiko ikona. no nghena straight no va nyanganyisa Mi nga ni bela yani ya wanyana hikwala. nego he mghana hala ka hina ta voya hala ka sono ka nyanganyo Yeah. he mghana ka malamulele ta voya nego hala ka sono ka namboa. Okay, BlissBouy. Yeah, da. Yona. Yeah, they don't have to lang. So, BlissBouy. Yeah. Nibona so swinga ku relationship ya n'wina na Magege, she's very good. Yeah. And Magege xa vala ku n'wi veka hasi. A mi ta titwa njhani? Eish. I am not the same reason yo wana matetemba la. A mi ta titwa njhani cause mi tele ngopfu Le ku jeleni. mi le ku jeleni. A va ri ku ni karhi listen too much because ni membela. Mi ku xikwa xa famba. Xikwaa xi ri ku fambeni straight. Okay, Ah, Mr. xikwaa xi Bliss. vaya straight. Mina girlfriend. Ah, nix. Mi hava. Nix. Mi sure. Kahle ngona. The single ladies, ami mzimaboko. Single ladies? Okay, ilaba Van'wana va nghena. van'wana vele ngheni veke Emashava, na mavoko. emashava, single ladies, me nga yimsimi sikofu mavoko cause kuna swin'wana mina ni nga swi upanyana he Gaza Bosch. Before mi ta kwalana. Kuna swin'wana nga swi upanyana. Before mi ta kwalana. Okay, kuna ngoma la Xipopana liya. Why mi tsala ngoma la ku Xipopana? Ah, ngoma liya ni kahle kahle a ni bela munhu un'wana na un'wana kahle kahle loyi a nga le ka relationship. Ne. Yeah. Mara kuna nhwanyana un'wanyani ne. A nga posta a ri na n'wina yena a languti camera. Kuna mi n'wi tlhavi tihlo rin'wana ri oswa so. Mawota tihlo ra waka timba ra mosi. Mi n'wi tlhaviso. Ve ri Mbuyelo Rams ka Facebook. Yeah. Ah, I twana mina le. I ntwana n'wina njhani? Kahle ngo. Ah, bra mina she's just a friend. Just a friend. Yeah. Hey Gaza Bosch. Yeah. Mara Gaza hinkwayo ne. Yeah. Mbuyelo Rams yi ri yexe Xipopana. Kahle ngo. Lava nga tshama laha mi Xipopana. Kahle ngopfu. Xipopana Mbuyelo Rams ene na mina na chuwanyana. Sani ku vanhu lava nga ziva va single tube. A ni ku na swin'wana mina xikarhi ka n'wina na Mbuyelo. Mbuyelo Rams longa kona touch the screen va ku landula. Very Intwana ya mina. Cause loko hi cheka na veri Mbuyelo Rams a ri munghana wa Blanca. La ri munghana wa Blanca. N'wina na Blanca loko mi cheka Blanca recently tshama ka posta your music, ka posta everything about you. Yeah. Se veri yena nga mbela deal ka xirani lexiya. Bohemba. Bangazwana mbela. Se a ku na girlfriend. Ah, nix. A ku na girlfriend. Loko ku ri ku na munhu a nga wena vheta mi ta vula ku yuzeni. Right, mi nga vula ku vula ne bot mi ku loko ri hotwa ku girlfriend ya mi ta ku use vula na ne mi anga kwani vula na munhu. Kahle ngo loko ku ri wena u tiva ku ri girlfriend ya mina wo swi tiva ku ri wena na ku use. Kahle ngo. Something. Okay, what's that with this? Okay, so how do you deal with being? I'm pretty sure Koreka, your DMs and everything. Yeah. There are a lot of like DMs from girls. So how do you handle that in a proper way? Because still Vanbalabakari, the followers tawen. How do you reject them in a polite way? A ku na polite way. No ignore sweswo mina. Mi sweswo no ignore. And swi nga endla mi no reject ava reject. Oh. Yeah. Na reject. Then take vanhu van'wana vo tala ngopfu a siku. Humesani foni ya n'wina mi ni komba ti DMs ta n'wina ni vona laha mi rejecta kona. Yi. Cause swi nga endla ku le ku tinyanganyiseni ngopfu ku swi ni la ngopfu he kasi a swi kona. Okay. Then J John. Mi nga vula yini relationship ya n'wina na J John? J John big brother. Okay. Yena n'wana nga nyanganyisa la xigazeni la ku ri ni tiveka ma twisisa. Yeah. Yeah, it is what it is. Mina J John nga relationship yin'wana ya xape ngopfu. He's my brother, that one. Okay. Ngoma la Xipopana nxo u kona na J John lari? Yeah, u kona. I think loko va mi endla ngoma la Amerikaya ne
kuma mi ri laha Pitori mani ri la Pitori J John a ri la ri ko mani swi tiva wa ri kwita mani a hi ri swin'we laha that day a mi ri swin'we okay ba Xipopana n'wina u mi sendi risimu a nghenisa ti-vocals a mi vuyisela back yes se leswi mi tirhisaka swona J John ne ya leswi hi tirhisana swo a hi tshama hi hlangana studio siku rin'we hi va swin'we ta then Vicat n'wina na Vicat mi na vuxaka Vicat no rhandza tinghoma ta Jona lava ku hemba rhandza tibiti ta Jona and everything mara Vicat mina Vicat a hi tshama hi va na a hi tshama hi vulavula kahle kahle nix okay Mr. Kan a ni la ku vutisa swin'wana la yeah a ni ngo mi suka hala ka vo yo kahle you feel me yeah I feel you bro that's it touch my blood online okay even them touch gazini yeah but loko munhu a searcha online a tsala ku BlissBouy ku huma vo Xipopana hala ka hina ka number so your past music le ka vo yo I'm gonna upload or upload the take her down ku na tinsimu timbirhi to humaka xin'wana na xin'wana u nga rili hi tona tinsimu leti ti humaka letin'wana ni nge si tshama na uploada ni lava ku hemba so mi nge ta upload a ti taba upload kahle ngopfu o se ta tin'wana a mi ba xitangeni swi helela kweli a swi nga le xitangeni na tiboha ndlwini ya kahle ya nga boxi guys an sure ku ri u le ku twaleni BlissBouy hala a nga twali ne a ni lo twaleni okay so from sweswi one mi ta tshama mi ri xigazeni or mi ta ya ni le ka hip hop kanjani ka gospel yeah a ni lavi ku hemba ne yeah mina I'm a musician yeah me ni ba music un'wana na un'wana gospel xigaza hip hop or amapiano ya ni ba music un'wana na un'wana a ri kona laha okay la nyiko yi kona la kahle ngopfu lexi ni nga xi vona i ku a va nga upload ti music ya vona leya ya khale ne yeah swi fana na disco ya Beni Mayengani ku va na rifu ra ntsandza kumbe i rifu ra ntsandza kumbe rifu ra le kaya kumbe rifu what letin'wana ta disco a ku a ti chaya hi vo ma 1985 a hi ti voni so na vona va endla the way na vona va endla the way mara no as much as very versatile ne wa ba music hinkwawo yes mina kombela na request ma ipfumela request se ku ri n'we mi lava request njhani la risimu leri nga ta vulavula swin'wana hi preview risimu leri nga ta vulavula swin'wana hi preview wow a ri kombela na hina a ni loko you've been welcomed, you've got your riders, you've got everything. What can you say about it in your next song? na hina loko hi heta la hi ta goboza hi preview se na n'wina mi nga hi bela risimu hi preview mi lava ni freestyle kahle kahle hambi mo mi lava freestyle ene swi va ngo hambi ma ya hambi mo ri ba ku repa kunene hambi mo ri ba ku gaza xinene hambi mo ri endlisa ku yini mara ish imjumine minjumi ngopfu i ku njumi ku n'wina mtsali mo nge studio mona tisunguleni ava swi ropela u beat ish bro baby na n'wana a tisunguleni ku mina ku ndleketsa ngopfu hi boti ni ngam la hleketa na ku hleketa ngopfu kahle kahle yani hayi yimanani ta mi endlela risimu if mi lava ku ni mi endla risimu ne Okay. sure ni ta mi endlela mara sweswiwani ixi a ni tshembi ku ni nga kota ku ri endla okay na swi twisisa na mi twisisa na mina ni swi twisisa ku antswa okay question leyi landzelaka i ku yi kona artist leyi mi nga kumaniku na yona kwava na hulu makumana na hulu makumani a ni va tivi ambati hulu ambati hulu hulu hey a ni va tivi amativi hulu okay mo ta xongi rangani amangutivi xongira ora ti xongi rangani a ni la ku hemba ma ni la ku hemba okay now touch the screen hulu u va na anointing ya ku tiviwa hi vanhu vo duma touch the screen kwalano okay it's fine mina ku mi nyika ti-artist ta 5 ta xigaza leti mi ti landzelelaka ta 5 5 eka BlissBouy
loko no ngafika 5 It's fine, yes. Sure. Number 1, Mina ntiva Shamakombo, Shamakombo, ntiva DJ Mumba, DJ Mumba, J John the Big Baby, J John the Big Baby. ni garami. Okay. Kahle ngo. Lava n'wana ivi. Ntiva manu one. Yeah. Mlanza one Zumba. Mlamba Zumba is Masawathawula. Yeah, sure. Yeah. Then? Ntiva manu one. Benman gone most Say, na xivutiso lawani. What is this? Disappointed. Ka vanhu lava nga va hlaya i vanhu lava lava collaborate na vona or Awa. Me mun loyi collaborate ku na yena i J John. J John the Big Baby. Yeah. J John. Yeah, kahle ngo. Ero ni garami ra le xigazeni lero. Lava n'wana swi lava collaborate na vona mara Anti, Anti. loko ri vona va swi lava swi tsakela ku ri va nga endla music na mina A va vulavuli. hi nga endla music Jojo inga ko la ku vulavula mara J John hi ye munhu loyi for now vona ku nga ku ri u endla music lowu mina ni wu lavaka mafambisana n'wina na J John mafambisana mina J John n'wina J John na Sec Free Sam free Sam free yeah Sam free touch the screen nguzweleni mungu Sam free touch the screen Sam free touch the screen man yes yeah man Unlike plus one, kuloko me anir artist mabo. Yes. Ban butsa ko name 5 artists. Yeah. There is no way Andasia the late Katsa Chavala. Cause yeah, like Mr. George Maleke. Makelo am si George Maleke. Makelo no Steven ni binar simu yo. Yo na Alaga bo Dr. Jojo. Alaga bo Dr. Jojo. Bevulo. inga ku kahle ngo swilo swa dlaya Alaga bo Mathabe Muda. Yeah. Kahle ngofu Ken Bevula mi nga va rivali Semsikiza. Yeah. Kahle ngo. Okay, ilo sala na 5 minutes ne. Yeah. Imar tema tsongo la mga sala na mona. Iti artist leti mga navela ku tirha na tona ndla ka J John. Shamakombo DJ Mumba yeah. Vanhu va lava hi vona lava ku tirhaka na vona. okay Kahle ngo. hey switwe Shamakombo va la ku tirha na wena Shamakombo i munhu un'wana wo tirhisana ngopfu loko swi ta ka risimu ni endli risimu na yena xikwembu xa hasahasa hi rona risimu ri nga ta ka ri nga pfaliwi na hi risimu na rin'we aka gaza liya i hiti xikwembu xa hasahasa Akerwini na. Alright, yeah, sesi. Okay. BlissBouy kore, are you under any record label kumbe utendela swa wena? Nix. Then that's what me. Man independent, my sister. Independent. Kahle ngo. Okay. No, that's good. Why me wana utathisela osho? Okay. Boxa na butsa swona hey. Why mana utathisela osho kasi? Why mana utathisela osho says kumbe mo Xipopana says. Ani ma va saseki na vona Xipopana. Preview Xipopana ne. Xipopana jele preview. Okay, please ni kombe mi byela vanhu ku ri loko va la ku mbuka va mukuma kwini and ni voni ti price tin'wana ta n'wina a swi tivi ku hi tona kumbe a hi tona a hi tona a ni yo vulavuli price ya mina sweswi vanhu lawani ma tlhenga vanhu ma twisisa mara loko va lava n'wi buka problem a mhani yi tivi nambara ya manager ma twisisa manager hi letiya manager va pull up okay manager mi nga ta mi ta vulavula nambara ya n'wina u ta manager hlaya nambara ya wena da tana ni hala manager Yeah. famba ni le ka Xipopana xa preview kahle ngo. okay i manager mi ntwi ku mi manager wa hi Tshembo Hi daughter. a ni ku hi Tshembo de le ka store leya to leya Dona leti letiya. okay Leti Tshemba n'wana sesi wa mina Mza. imza ya hala ka hina ta vuyo Minjane manager. Nguna manager Tshembo ne? I mean but Minjane manager. nipfukile mjana. Okay, mfukini. Before mi hlat number small money, Carlo Tsongo ne. As a manager mi tirhaini ka yena daman as a manager. I actually build this character and I make sure he's not exploited in this industry. There's quite a lot of things that I do. Mara I do it behind the shadows. You know, yeah. So let's say about BlissBouy Bimuni Bodlela as a manager man line. When Lene? Oh Bimuni Bodlela BlissBouy as a manager man line. Hey, yale.
mi ta vulavula na tibouncer leti timbirhi munhu nga builda character leyi u vulavula Yeah, amen. This character. No, thank you. Swa vunika swa yena mara leswi a ti khoma kahle Hi n'wina. Manager, mina movha ya ka Benz. Movha ya ka Benz mbula njhani? Okay, hayi ba. A loko xana ngumanager liya ya movha ya ka Benz. Hayi swona. Okay, that's fine. So, loko munhu o lava ku kuma BlissBouy swi ri u fanele a ta through n'wina, right? Yeah, Va mu kuma njhani? mi nga ni kuma ka 06727888731. Okay. Mi nga tlhela mi ni kuma through his social medias because I run some of them. Oh, okay. Question yo hetelela futhi. Yeah. Ini moni ku timbirhi. Ini mi xi rhandzaka hi BlissBouy na ini lexi BlissBouy mi xi zondaku hi BlissBouy. Misa lopo a penga yena. Mo sungula hi leswi ni swi zondaku. Okay. Misa lopo a nga yingiseli mavona and is very strict. Okay. Mavona a nga negotiate na the organizer, so I'm the one who gets to negotiate. Sometimes he doesn't want to go to certain events because he knows his worth, mavona. Yeah. So it's hard for me as a manager to say, hey, I can take on a gig mavona. Yes. And the good thing with demand is na kwala na munhu xi ta hanyela ka space xa xona. Chat gomba. No, kesin sunana manager. Basta BlissBouy mara tu mo hetelele ka defense ta n'wina. Man, Hi 27 ta December na gigi ya GGR xigaza xa ma2K xi hosteriwa a GGR. Make sure you pull up in numbers. Mi fika mi tele kwalano. Ticket ra general 60 rand, VIP 150. You know what it is, man. It's your boy BlissBouy over again. Yeah, man. Yeah. Ajiji ara ile kama gegeshi ne. Kahlengo. That's why nuko loko abo drama gegeshi ata rela BlissBouy. Ah, kahlengo. Yo. Shikwa shifambi. Shifamba same time. Okay. Mashava. Na la ku entourage, la wa phata entourage. Iva intla fana na lava. Shangan gang. Entourage no still sula yini. No, it's fine. It discuss after mngabule Mr. BlissBouy. Man la ko hamba. Ataraja ila kutaka tisimtangu ne. Kwa. Taka ntisimuteto. It's 27 ta December. Make sure go re mi va mi ri da. Alright. Shangan gang. Hola. Thank you so much. Thank you so much for joining, guys. BlissBouy never broke again. Yeah, man. Yeah. Wa nga vele uyisiya na freestyle. Freestyle nyana ya bujeye. Oh, na freestyle mara na bango maleo. Nego emgana alaga ina tavuya. Alaga sono kanyanganyo. Ala preview kanyanganya, ile preview. Aleka so, aleka preview kanyanga. Alaga preview. Problem ya ni shilungu na. Okay. Thank you so much, guys, for joining. Karisi na wanaoka famba, but marituma itela mashava. Ya akan jojo ka vulavula hi timovha tin'wanyana tikulukumba ne. Yes. Ina Collen. Yes. Collen. Okay. VW. Collen VW. Munhu ariyeshe wo sungula ku cina I salesman yo cina ivi va kopela tiko hinkwaro South Africa hinkwayo. Hambo khosi ka Germany ne. Of course na xigaza loko xa movha ka. Exactly. Ka dealership ya. Va swi kumila hi tiko hinkwaro ti salesman hinkwato ta le South Africa. Va swi kumila. We are proud of you. Ayingeni makhwaya so Ayingeni makhwaya. Na ku tshemba yena hi n'wina nalo va cina ku le. Mjane bot Collen. Mfika mjane bot re. Iko. Bot Collen. Mko boss. Aye. Sifa mjane alat movie. Mina ntsama ngani beke chekecha. Lecture zinkahle. Hayi, ngoti n'wana yin'wana kutsama kutiki. Nambi mgo boss leswa hola ku 5000 anga ku qualify. Hayi, akabamba hi minenge wona. At least be honest. Nyathele mnene. Stalunga sirwana xikwembu xitakatekisa. Mara kahle n'wina mi langutiseli salary yo after malmun after deduction loko a fana apply movha ka n'wina. Okay, the requirement that the bank kahle ne. Yes. Bona veri I 10,000. Yes. Ane. Yes. Mara mina ko talo tlendo talo ni I 12,000. Oh, okay. Yeah, ni I 12,000. So loko ta homa 10,000.
ni ta va ni kha ni lava ku dlayela mina swi vona ku ku le ku hanyiweni kahle Yes. so mina ni sungula ka ma 12,000 na yo 12,000 ai ai telang kahle at least net ya 15 yale mafta ku mi huma na movha yale wa ku huma na movha and then i kota no afford yes exactly Jojo uyo ghost le ku tika swo ka nge sweswi kombela mbabyele ku va endla tibasikiri mi ta kota ku cinela na mina na hi ku swa movha ku le ku tikeni ni ta va ni kha ni cinela mali muni ka basikiri thank you so much but Collen thank you so much ikese swinene but Collen lexi nga kona i ku we are proud of you mina munhu wo fana na mina we are proud of you but Collen a South Africa hi yona salesman yo sungula hambi vanhu vula ku swi vula ku swi endla ingaku a hi swona hi yona salesman yo sungula ku cinela movha loko yi approvini ivi va kopela hinkwavo and hi yona salesman yi nga sungula ku endla content ya serious ya attractive a inani ka dealership right we are proud of you but Collen i vona lava ya vo cina xipikara hayi maponyana mara gaza bosh i nga ri ku na moya ka movha loya because loko ha ha tshamini Mr. Collen ku va ku hundza ximunhu hatwa va xi languta va tlhela va xi dirowa moyeni va tekela moya wa leswi va swi xavisaka a wu pfi moya walowo Mr. Collen wu fa kwalaho xawubikesi swinene bafethu andaka n'wina ti la ku vuya okay okay hi kesi swinene a hi ri na bot Collen na assessment ya ka BW n'wina mi lava ku timovha ti hlanganiseni na vona i diroka lava le ku seteni lavan'wana okay ti la ku vuya diroka mtsonga mi nga voni ntima mi ku mi Nigeria diroka vo lawa ngo swilo okay no fambisa sweswo mi nga rivali ku continue ka mi subscribe mi share mi ta preview mi ta dya n'wina mi nge le Arcadia n'wina mi nge le Pitori n'wina mi nge le Sente mi nga lavo Alex le mi wisa tinyama ta tihloko Alex mi nghena a preview a Saningil na Sente okay yes mi wisa tinyama ta tihloko na murhi yo kecela yo inana le mi ya dya swi swa kahle n'we mi nga la Pitori mi ta la preview marhumbu na swi vindi leswi a swi n'wana ya swi vula mara u swi rhandza ngopfu